Ngizoqala ngibekela ayabona amohluphekile umuntu ohluphekile uvuma noma yini ukuthi athole usizo but into ekhona ukuthi bayatshelwa lezo zinto but end of the day abantu abaphili yabona kunabantu ozothi bomhlola athi ekudala abangitshela lento but umuntu ongitshele lento akangixazulele isixazululo asikho uyayibona leyo nto ake sikhulume ngendaba yemali yabona if umuntu uzothi imali kuyaphela kumele achazele ukuthi usho ngimayelana nani uyabona yebo imali sayisebenzisa yebo ibudget isebenza ngebudget but khona umuntu onokuphelelwa ibudget esikhaleni thothi umuntu uyazazi ukuthi hayi man mina kahle kahle since unyaka uqala ngiyazi man mengifuna into esonya ayithola shothi omunye umuntu kuba nzima but kumele akutshele ukuthi njengoba bathi imali yaphela iyenzwa yini ukuthi iphele iyolapheka kanjani leyo nto angakushiyi nje esikhaleni uyayibona and ezinye izinto futhi ezicommon uyokutshela ngabathakatha akutshele ngeboyfriend yabona lezi zinto nje lezi ezilamhlabeni ezizokudrowa ukuthi manje uthi lo muntu uyabhula kanti no izinto nje ezicommon ngoba umuntu onedlozi wena khehla straight nonesithunya nje straight uma akuhlola ukutshela ngomkhulu bakhe akutshela azakutshela nangokuzaleka kwakho ukutshela ngabantu bakini ngokomsamo wakini ukuthi kwamoshika kuphi emsamo wakini ubani wenzani emsamo yakini yini into yayenza ukuthi kungena amanzi amnyama la ekhaya lamanzi amnyama ayokhishwa yini uyayibona lento